Paluta eye Ghana ni dwumtuni kesia just wono so wo Ghana fo ani pa anansan ya ba ko bi ode bebo mu kra se odefo ade no san ye mfa nchiche ha na ye hu se san Ghana ha ye o faithful women and say faithful men wo Ghana ha se no ahwe TikTok so aye nyandu 100 ye many odifo ntwe ye de ba ko na say fo bi ye nyandu 10 kraye nti ye hwe anum ase ye hwe se wo therefore ju hu di se wo ye therefore no ye mfa wade ne nchiche no ye de oba betudwa na King Paluta eyo bia oto ndum atumi gibe bia ne ndum bia ye boy ya ye frɛ no aseda mede ne nyina ba ya asido ndum yi afa TikTok so ye de ko achi ye boni don komia ndum ye ton ama eye Paluta pasa ndum ya eye King Paluta de ba ya gi dedede nyina eye abrantie bi ono so ye underground singer wono so what try say wo be pia bonti na emiso ni King Paluta won kita ho kakra enti eye abrantie e frɛ no 1kgh ono ye underground musician wono so try so be ba bonti sa wo say eye mede ni nyina be ye aseda no eye ne ndwuma King Paluta agye frɛ ni nsɛm ne enti King Paluta de wo koda obebo ni din wo didi obebo ni din wo sabi wo koja ne nan a wo bebo ni di bebe bia obefa bia ebia bodo so podie wo beba bebo ni bi empo no odi mu nkyiremu e de evidence ba ye nkomo odi King Paluta edi ye nyina ne ekofa ba so a eye ndwom no kodi ne ho a King Paluta agye e de aba ntintan so agye bebia abrante pa kire se eye omu underground singers no aya mpanifo ni bu am kwase omu hu esanse wo mu ni sika omu de be pie no se ne e ka sika mpedede esanse omu wo sika nti ndwuma eye big artist fo de banyina eye tetu amwandwom ko a wo mu hwiandwom na fi eye underground artist fo no mo de aba abonten na wo bia som no moto wo de meyentie eye 1kg ono ankasa nenum nsem emra sesia Ghana for your flame 1k me ayumtuni onse metiri wina emfuturu enya hwe emfuturu na waha babi atini mfuturu nko a enya hwe na type of enyuma me ye eye afutunyum utia utimi ya afutu ofrim ore ho a wani timeje waba mubu a utimi ya vem na de atie ne se Ghana ha so we underground na kope big artist nyuma obi abon se wakope na big artist ekope wo underground nyuma obi ahun se wakope o obi ahun se wawia o because of say obi anim o na Ghana sika akata no kreso wa wo hwemi wo ya we na future e menyom so wakope the concept no dey about out I hate it wanya more remix e wo so maka kire producer na say enwom no wonye wakope enwom no wonye wo so be ye wa frɛ conference call ni na ma record ya to ho so baba Sunday Saturday meba Sunday mamba Sunday meba Saturday ni na ma record ya to ho say echina na Saturday na Sunday ni be so a I don't know meti wa sa kope me rhythm wakope enwom no concept to wasa kope rhythm na me dia ma no starting from song no wow wasa dia ba out what you made why are there my board ya be 53 indua me daso da ye kra na me board ya and the oped ya me waji me sika wasa fa me nyom ahete man trase me sika or be mam no watua ma me say anytime dia me video am ho yesere ndi unim say na no e dey osisi hey Ghana yo problem o obi awia me nyom na ba be kan no wa flem na odi matem unim de wo ka na me hwen so a unim de we si hihya nyom eni ntina wo ye de wo flem aka sa no why fan say kwa ku flake track na wo ye no say me pese me high no wo de afuchi me na me ye party bi say so de ba out wa bala me ye ne de na ma hwia no ti de we kwa ku flake si ye ne de no na me so me ye me de bi say de ba out a ma hwia no kwa ku flake ye ne de no say obolokene pass me taba yenjina bontene nhyehe ni Canada me to asinti boxa ne to yina tete se me boro ofie we sen homa no so ama twetwe ma me se ni ma no ma be gina me mfe e bobo me ntimi fa ho agensem ma me mfe se poli ba street ni so awan no mente adwen na du Jamaica ma sanso ahete na se hu se me soma yi bi se dia ba
Ade ne matwe twimanie ko maye kapenta ayedo me hu bo be te chire na ye mesesika koko me hu sekan na ye meseso anche na miya ko efringo ko ni pafo omo se ade ne jane sum na otwa utiri be bom na me sum ye track say de ba na man ye ne de na matie ne concept no e de ayamenyum e ja ne de na ye de ato ho enipa na me kana asem no me track no wadi ka fa concept no e de ayanyum mama na hete ema wanyama remix also me yasenga me kan ho asem me ni followers me kan entimi nkwa akire ana ibi mu se minja na me ye de me jaye me te hwa na anyum no de wa me masi starting nyum no ato no me si starting rhythm no me te hwa no asan de nyum asan ba out nyum asan hit you the same rhythm, the same start. It's like yeah. The same yeah. One game. Kimpaduta, and I'm the voice ever out. That sounds say what hit here when you punch me on. Me you now the hit here. It's a future now, the man and the concept in the air hit it, and I first starting the year said that. Nasa mababe can. Na man for dimatem or say the voice number out Ghana for muntie say voice we one voice and assemble so ne yeka mami ko bi an Saturday and Sunday na wa Ghana ni pa ni chance Ghana ni ka chen se ko be na to na se ko no ko fa di kan en pa shin kan o ma awo afi awo mo ma diska Mumuniska, mon Fabien kan wona munja e ka en fashion kan ho masa ba mo to fu la mami e wetene fu la mami o be e juma na me juma mi tuma ene hadi asen ni yes sending hadi e ta na atiatu now shuma o de sending okay mati it's there me ya say no so o be e wan ke de na sending na wa de ni o tuka pa Baby, me dey na say na make up me ya say ni na 1 kilo abi 1 kilo that is well yes ya 1 kilo you have 1 kilo na say 1 kilo no 1 kilo you see you na say but mun to fuel ma mu ya da abia ya da dia na wa ya duma we ache me da dia o chere o kwa na ka be frame me o be you mini pano ma ni to fuel ma na be ya duma na ache o ta pa o ni oni pe di o no ma mi ti mi ne yen sa ni ne kala buti ani oni papa no o mi ni papa no ntina na mi ntina de mi so Kimpaduta, why you to say dwan? Why we am yom di judi meka na manfo di matem. Me de yom no ma e ko 2 years ni. What the concept in there hit it. What's our first start na san de ya seda. Ma mu di matem no. Mo afutu a mo fa ma Kimpaduta say boy bi ye dey. E say ni din. Won fa ren court. Na me fa me evidence ni ye dey. Embla mutie yom no so onko pay a. Fre NYKT service for se opa biane papa pa edi. Local dishes ni nyina ene some of the continental dishes ni so wo from opa meat pie cake papa pa meat pie wo de two bedin a wo bu mu agise foche no eno ofre NYKT service fo a wo mo be ma obi omo number 0548 302985 0548302985 from na woni omo ending komo sanso na eye Queen Varsity Foundation so eguso abo nyanka ne mobrowa nia wonni bi nia ne yire wu nia ne kuna wu misro frɛ eye Queen Varsity Foundation wo 0548302985 na wonni no entwe ntoma mbom enkata eye nkrofo mo da adegye ho na Yesu Kristo no ni babia wo asase so a mayemwa ye nua no wo mo so wo mo ho enye o mo hye atwe ntwa na mbeso makra